Pozdrav svima, ja sam Sara, danas ću vam pokazati kako izgleda moj tablet, odnosno kako izgleda moj tablet. Znači, tu je fotogra. A to je moj tablet koji je, kao što vidite, puknut. Mislim, pao mi. Znači, trajao je samo par mjeseci, ako pa nije pao, ima možda. Mislim, trajao je 1 mjesec maksimalno. Znači, tako izgleda naprijed, a tako nazad. Imao sve zadnju prednju kameru. Bio je dobar dok nije, znate, dok nije se razbio. Tu s strane mislim da vi ne vidite. Imaju tipkice. I uz njega je došao punjač, autopunjač, neke stvačice koje nam nikad neće trebati i futrola, i ovaj statek. I samo sam zbog toga upalila kameru da vidite kako izgleda moj prošli telefon. I to.